Yuk Kita goyang lagi dong. masih bersama Maya Sari S Production Bapak Audio Sound System. Ini slow lighting kedua aja nih guys. Siapa? Palura bebek. Ayo bos. Dandane keren abis Palura. Gayane gaya artis. Luruh gadis si manis. Kaya nanda persis. Monggo Palura. Bos bam spesial yang berwarna bos bam. Sika, aduh beli kuat, ayen nyawang sampean. Wajah ganteng, hanggau pisan. Bos bam mau diaur-aur boleh, mau langsung juga boleh. Soloyorkeun. Si Jagger jadi julukan. Sabar wong wadon beli kuat nyawang sampean. Emang si Jagger jadi jagoan. Antri lagi saya. Tuh pakai mobil sedan kayak artis gedean. Kuping tindik antingan, kaya
julukan awur. Sabar wong wadon lingkuan nyawang sampean. Emang si Jeko jadi jagoan. Tuh pakai mobil sedan kayak artis gedean. Kuping tindih antingan kayak wong edan. Ibu hajat, bos bang, terima kasih bos bang, ibu hajat, bos bang, ibu hajat, terima kasih. The best. Asik. Abisin antri, abisin. Mama ada sayang, boleh kalau ada. Teteh lagi dong, cantik. Yo, duplik kuat, yen nyawang sampean. Wajah ganteng lan gaul pisan. Asik, Abeni masih ada. Percaya, Abeni. Abeni spesial yang warnanya biru dong. Yo, badan kekar, aduh gede pisan. Pantes si Jagger jadi julukan. Yo, sabar wong wadon beli kuat nyawang sampean. Emang si Jagger jadi jagoan. Belum selesai sayang. Bos bang, dandane keren abis. Kenapa turun? Gayane kayak artis. Luruh gadis si manis kayak Nanda persis. Iya. Antri, abisin sayang. Tuh pakai mobil sedan kayak artis gedean. Kuping tindih